So, Lourensrivier gemeente, ons het reeds begin uitdaag met ons NEC Nomination Change One Life projek en ons het ons eerste nomination en dit is Isie Potgieter en ons gaan dit nou doen en dan ons 3 nominations is Isie, Leopold, Karen Potgieter of Callie en Shamaine Rousseau. yes. Hierso is julle kans. Ons gaan nou 20 Muffins? muffins vir mense gee wat ons werk soek. Okay. Blessings vir julle. Kat. Nice work, Snap. Moet je ander weg. Nog 'n paar muffins om uit te deel.